gitaramo we uku stati y'abakirisitu zaremwe byose bivuge kuri uwera abamarayika ibizima ingabo abatuye isi bose bagushime baguhimbaze mwami Yesu turagushimye kuko ari wewe Mana yakomeje kubana natwe kugeza aya masaha duhagaze imbere yawe data ntabari twe mwami ntabari twe ahubwo izina ryawe data bari ryo rihabwa icubahiro ntiyagira umuntu ushimwa ntiyagira umunyacubahiro ngo naho yakirusha abandi Yesu aramuhebuje Yesu niwe zina ryiza riruta yandi yose yo mu isi rifite imbaraga zo kudufasha rikadukiza ibyaha rikadukiza ibyago turagushimye ko iryo zina ryo tugiye kwiyambaza muri uyu mugoroba kugira ngo rikomeze ribane natwe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen haleluya Imana ibaha umugisha mwinshi muraza kumbabarira njyewe iyo ntangiye kubwiriza sinza nshaka urusaku rwose hari umwanya mwiza w'indirimbo hari umwanya mwiza twagiye tunezererwa Imana kugira ngo rero tuze gufashanya muze kuntiza haleluya n'impundu n'ibindi byinshi ariko ikintu c'urusaku tucirinde haleluya ndabanezerewe bera b'Imana mpereye kuri iyi ministeri yadutumiye abarazwe iby'ubwami ngira ngo twamenyanye kera ntitumenyanye ubu n'ubushize bakoreye iwacu nguko babivuze turashima Imana ko mwatubereye umugisha kuba rero twageze muri iki gihugu mukifuza ko dutaramana data wo mwijuru abaho umugisha nabwiye abantu iyo bagutumiye mu ivugabutumwa rikora imirimo myinshi rirakubaka wewe ubwawe cyane cyane haleluya nabo wasanze nabo uri kubwira rikabubaka ariko njya ntekereza ko ari ikintu Imana yashatse ngo wowe uri kuvuga wubakike cyane kubera ko hari igihe uzuvuga ijambo umutima ukakubwira ngo ico ngico nturagishobora ukamusaba Imana mu mutima ngo iki kintu kinshoboza cyangwa se waba uri gusoma hakaba ijambo ugera rikagufasha mbere ukurumva ryahinduye umutima ukaja kuribwira abandi rifite imbaraga nyinshi rero Imana ibaha umugisha kindi cya kabiri mwaratwishimiye bigaragara nkunda abantu haleluya nza numva mu buzima bwanje bampitishijemo ibintu bitatu kwisi umuntu akunda icya mbere ni Imana icya kabiri nkunda igitaramo amateraniro icya gatatu nkunda abantu buriya abantu abantu ni beza
abantu bo kuremera bakakuzamura ugakomera kandi utari ukomeye. Abantu boshaka kukumanura bo kumanura umugoroba umwe umuntu aza kugaburira wari ugiye kubwirirwa akakugaburira ukarya. Umuntu akagufasha mu gihe utashobora kwifasha. Umuntu akakuvugisha ugaseka, nta wo kwisetsa wenyine ngo uzunge bovuga ngo wahahamutse. Ariko undi muntu atunze ibitwenge byo kugira ngo ubugingo bwawe n'umutima wawe unezerwe. Nabonye bano bantu ukuntu bariko bavyina, nta nubwo nokongera kubona igisirimba, nasese gusa ndaseka gusa. Kandi uyu muriro ni mwiza. Hari ukuntu wenda abantu bazabona akavuga ngo ni iby'abasore pe. Uyu muriro ni mwiza kubera iki? Iyo utinzemo uragenda ukazakugira ikindi kintu kinini, burya irija kuba ribakare. Igihe kimwe tukiri batoya, ko ndavuga abantu ukuntu ari beza, twigeze gufatwa nari mfite none nk'imyaka nka 10 n'ingahe, hahandi guhanura ibintu byose nturuhutinya. Twagiye kwicura twangije ibintu bene ibi. Umuriro mufite rero namwe batabafashe mwokora kandi nukuvuga ngo kandi haba harimo ibintu byabikora biteye ubwoba pe. Ariko uko umuntu agenda akura, hari ukundi kundi Imana igenda ikwereka ibindi bintu bintu ariko bihereye muri ibi. Imana ibaha umugisha. Ibi bitaramo mwazanye muri iki gihugu ndabizi ko bizarema ikintu gikomeye. Amaguru yanyu ni meza, gutegera kwanyu ni kwiza, kuririmba ni kwiza. Ibi bintu biza bikora ikintu mu isi y'umwuka no mu buzima busanzwe. Ukundi mwogira ama stroke uko ni ukuri, kubera ubuzima buriya umutima n'umubiri bikeneye kwishima pe. Iyo uhuye n'urungano mukanezerwa, mukishima, mukaganira, mugasangira, mukabaho mu buzima bwishimye. Hari indwara nyinshi hari indwara abantu benshi bazagwara zitewe irungu rurica. Ntacica nk'irungu, irungu riza ryica. Ariko ndashima Imana muri iki gihugu ko Imana yatanze ico kintu. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tudatinze. Tugiye kuganira amagambo y'Imana hejuru yo kuba mu buzima bwiringiye Imana ntibunyeganyege. Amen. Ubuzima bwiringiye Imana bunyeganyega, butanyeganyezwa n'ibihe, butanyeganyezwa n'ibiriho, bugakomeza kwiringira Imana. Twakiriye ba bishop b'uru rusengero rwose, mwakoze, Imana ibaha umugisha, n'abandi bashumba n'abandi bera baje kudutaramira. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Umusomye mwiza mfashe ibice 3 ku murongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya ico gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Amen. Ongera usome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 4:18 urageza kuri 21. Kuri 18 kugeza kuri 21. 4:18 tugeza kuri 21. Abrahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, kuko bavuze ngo uruzaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo yabonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka 100 avutse,
akabona na Sara yaracuze. Kwizera kwe ntigucogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanywaho no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranyijwe ibasha no kubisohoza. Nico cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyo akora ntibyanditswe kubwe. Nushaka kurekera. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ubuzima bw'iringiye Imana butanyeganyega. Turagenda duhuza ayo magambo. Ubuhanuzi dusomye ni igitabo cya Daniyeli. Bibiliya itubwira ko umwami Nebukadinezari yagose i Yerusalemu, hanyuma afata Yehoyakimu n'aba basore. Natangaye, Bibiliya yavuze ngo banyaze, ngo bageze i Babuloni, ngo ibintu byo mu nzu y'Imana bijana igwamana. Afata ikintu kivuga ngo muri abo basore baje babashakiremo abahungu ngo b'abanyabwenge, ngo batagira inenge. Imana tubabarire. Ngo b'abanyaburanga, ngo b'abahanga mu bwenge bwose no kujijuka no kumenya, ngo kandi ngo batinyuka guhagara mu nzu y'umwami, ngo kandi bagira ubwenge. Buriya isi ikeneye abantu bazima. Nta muntu n'umwe ushobora gukenera ikintu gipfuye, ntawe. Kubera ko mu banyabwenge n'abafite ubumenyi n'abajijutse n'abashobora kuba bahagaze, bashobora guhagara mu bintu runaka, isi irabakeneye. N'abami barabakeneye, n'abandi benshi barabakeneye. Ariko ikintu cyantanga, aba bana kubera ko babanyaze, barakiriye Imana, baramenye Imana y'iwabo, baramenye Imana y'i Yerusalemu, bagenda kenda bafite imigambi yo gukunda Imana, yo gukomeza Imana. Kuko birizivuga ngo bagezeyo ngo babona bazabagaburira igaburo, ngo ariko uko bagiye kuzana inyama ngo bakazicisha munsi y'ikigigwamana. Daniyeli arabikenga, avuga ati kubera iki bazaja gutanga inyama bakazicisha munsi y'ikigigwamana? Birizivuga ngo Daniyeli agambirira mu mutima kutaziyandurisha. Amen. Aho ni ku murongo wa 8. Rimwe ku murongo wa 8 ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandushisha ibyo kujya by'umwana cyangwa vino yanywaga, arico cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Asaba wa mutware arababwira ngo twebwe ntidushaka gukora ku nyama, muduhereze ibishimbo n'amazi. Dukeneye ko mutugaburira ibishimbo n'amazi. Ku buryo umuntu wabacungaga yagize uruhu aravuga ngo none nimba rekera kuri iri gaburo mukazasa nabi, mukazagira ukundi kuntu muhungabana, bizagenda gute? Daniyeli aramubwira ngo dupime, tugerageze iminsi 10, niturangiza uzareba uko tuzaba tumeze. Ariko iki kintu kirakomeye me, iminsi 10 ry'ibishimbo. Hari abantu babikunda, jewe sinabihawe cyane. Hari abantu babikunda pe kandi byogira uko bikora, bizogira uko, ariko hari n'abandi wenda batabikunda. Ariko kugira ngo umuntu areke inyama uje kubishimba iminsi 10 kandi ngo n'amazi ngo iyo minsi ishize ngo asanga mu maso haba ari heza, ngo kandi habyibushe kuruta abandi basore bose, ngo baryaga byabyo kujya by'umwana, ngo nico ngo nuko ico gisonga kibakura kuri byabyo kujya byabo na vino bari bakwiriye kujya kunywa, akajya baha ibishimbo. Ngo maze abo basore uko ari 4 ngo Imana ibahakujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwaga, ngo n'umubwenge, ngo ariko Daniyeli ngo yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Haleluya. Erega ahantu umuntu ari tihohungabanya ukuri,
erega ahantu uri ntiwohungabanya icurico, erega ibyo ujya n'ibyo utuyemo ntibyoshobora guhungabanya ubukristo. Imana ishimwe. Ngo nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize, umutware w'inkone ajya kubamurika bahagaze umwami aganira nabo. Ariko mu bandi basore tihabonetse uhwanye na Daniyeli na Ananiya na Mishayeli na Azariya. Ngo nico cyatumye abagira abakozi be. Ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, ngo ico umwami yabazaga babonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cyose inkubwe 10. Haleluya, haleluya. Ubuzima bw'umukristo bugomba kurangwa n'ubwenge. Kuriya isi ikeneye abanyabwenge, ariko kandi n'Imana ikeneye abanyabwenge. Ko ni ukuri. Ngenda nsoma Bibiliya izivuga ngo ubwenge ngo n'ubwugamo bw'ubugingo. Niko buze bivuga ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo. Muri make ubwenge ni umutaka w'ubugingo. Udafite ubwenge ndiyoshobora ubugingo kurindwa biragoye. Ni umutaka w'ubugingo ubwenge. Haleluya. Bibiliya izivuga mu rwandiko rwa Yakobo ngo niba muri mwe muhorana amakimbirane akaze, ngo mwarangiza mukabeshera ukuri mukavuga ko muri abanyabwenge, ngo bene ubwo bwenge ngo n'ubw'inyamaswa abantu, ngo n'ubwenge bw'abadayimoni, ngo n'ubwenge buva kuri Satani, ngo kuko ubwenge buva mu ijuru, ngo ijyambere ngo buraboneye. Haleluya. Ngo n'ubw'ineza, ngo bwemera kugirwa inama, ngo ntibuza burobanura ku butoni. Reka mbabwire nti muri abakristo ikintu c'umuyuda n'umugiriki muzagikure mu kanwa kivuze mu marenga. Niba waramenye Imana ikintu c'ubuyuda n'ubugiriki uzogikure mu kanwa nufata mikoro. Aha nti hari umugore, nti hari umugabo, nti hari umugiriki, nti hari umuyuda. Aha hari abera. Ngira ngo ejo twarakiganiriye ukuntu abayahudi bagiranaga ikibazo n'abagiriki muri Gerizo, niho nabwirije ukuntu abayahudi nubwo bari barakiriye ubutumwa bwiza bari barasigaranye utundu, kwirata ko bo bahawe gakondo yo mwisi, kwirata ko babikijwe amasezerano, kwirata ko babikijijwe ibintu bikomeye, kwirata ko bahawe Mose nk'umushorera, kwirata ko bo Aburahamu kwirata ko ari bene, kwirata ko. Pawulo arababwira ngo rero bene ibyo ico nabonye gusa ngo Imana ntizirobanura ku butoni, ngo umuyuda Imana izibona ngo nukebwe mu mutima. Bivuze buki ariko umunyabwenge yumve cyane. Niba ushaka kugera kure cyane uzirinde ijambo mugiri ku muyuda uri kugabera b'Imana bisi. Zumve cyane bivuze neza. Ubwenge buva mu ijuru ngo ntibuza burobanura ku butoni. Tuvuge ngo amen. Tugaruke. Ni Imana yamutanze aboko y'abagome baramwica, bamwica urupfu rubi rutari rumugwiye. Jutekereza ubwo buntu bwatumye ubabarirwa, wemerwa n'Imana yo mu ijuru, uwiduka Mana wayo. Turi abana b'Imana. Jutekereza ubwo buntu bwatumye ubabarirwa,
Tela bene. mwana wayo. Haleluya. Amen. Kubera ubu bwenge bwa Daniyeli baza guhabwa igiti gikomeye cyanshimishije. Daniyeli amaze kugera ku nzego ntiyigeraga yibagirwa abagenzi be. Tuvuge ngo undi umukristo ntagomba kwibagirwa abagenzi be. Tugomba gusabira abaha, tugasabira biriya, tugasabira. Paulo yahoraga abwira itorero ry'Ikorosayi ngo maze kumva kwizera kwawe kwanyu no gukunda abera, mukunda abera, urukundo mukunda abera, ngo sinda ngo mpora mbasabira kugira ngo Imana ibuzuze umwuka w'ubwenge bitume muyimenya, mugende uko bikwiriye ab'umwami, mumuneze muri byose, mwunguke kumenya Imana, mwere imbuto z'imirimo myiza. Abera bajya basabirana. Haleluya. Tuza wifuza ko mwene se asigara hasi. Iyo ni imirimo y'abera. Habe nubwo mutaba mwaravutse mu ndimwe, uhora wifuza ko ahora mu buzima bwiza. Aha twasomye mu bice 17, umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu ngo ategeka ko bagomba kuzajya bakiramya. Uko bazajya bumva amakondera, uko bazajya bumva inanga, uko bazajya bumva amababu, uko bazajya bumva ibivuga amajwi maremare n'ibimeze gute, uko bazajya bumva biravuze, umuntu wese ahahagaze aza yamayubarara. We Mana yacu turakubaha, turakwemera. Hanyuma ushinzwe nko gutanga amatangazo yasohotse muri Parlement, ngo aza kubwira abantu ati hasohotse itegeko rivuga ko nimuza kumva amababura, mukumva imyirongi, mukumva inanga, mukumva amabubura ngo n'amakonde, muze mwese kubarara hasi. Tibyatinze biravuga. Abandi bose, abapfumu n'abakonikoni n'abandi bose bamabubarara. Ba basore b'Abayuda bama bagira ngo aba bana byagenze gute? Ngo barangije baja kubarega. Ako kantu nagakuyemo isomo. Abantu bari mu kuja kurega abandi ku Mana. Kaja gusenga amasengesho yo kurega. Satani ni uzurega. Ngo baja kurega. Ngo umwami bamaze kumuregera, hari amagambo bavuze yantangaje ndatangara. Umva ukuntu bamubwiye ku murongo wa 8:3 ku murongo wa 8. Uwo mwanya Abakarudaya baza kurega Abayuda. Babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani nyaguhoraho. Kurumva kera ukuntu baba bashaka ngo bakomeze bamwatse. Washizeho itegeko ngo umuntu wese uri bugumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izabo. Ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ngo nuko rero ngo hari Abayuda ngo babahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni. Bajya wagize abashefu. Nta kindi bari kubakora ahubwo gusa ngo bakomeze bamwatse. Bajya warekeye ibiti. Hari abantu bazi kuvuga imvugo zazituma umuntu arakara atarumva n'igikurikiyeho. Umva ukuntu bavuze. Tuvuge ngo amen. Ngo ari bo Saduraka na Meshaki na Bedenego batakwitayeho Nyagasani. Tibakwitayeho. Iriya tegeko wazanye ni ngaho ntaco rivuze. None uri umwami umuntu akakubwira iryo jambo, wo ryumva gute? Ngo Nyagasani ngo ntibakorera Imana zawe, ngo kandi
ngo banze kuramya na ca gishushanyo cy'isaha buhagaritse. Tibakwitayeho, tibokorera n'izo mana, kandi Imana ishimwe bagiye kwandika bandika akanyuguti gato. Imana akanyugu mbese ya minisiki mbese ntiwuba ariko akakandu kaza kanezeza. Muze musoma Bibiliya, nusoma Bibiliya uzutekereza n'impamvu Imana iza yandikwa n'inyuguti nkuru. Ariko bagiye ariko aba bantu gato kugira ngo itangana na nini. Tuvuge ngo amen. Ngo Nebukadinezari ngo ararakara cyane, ngo ahamagara ba basore. Amakuru bambwiye nibyo kuramya igishushanyo, nimwe mwabyitumye. Ngo abagira inama aravuga ngo noneho nimwongera kumva biriya bintu biravuze mupfukame. Bishobora kuba wenda mutatekereje, mutekereze kabiri. Nimubona biravuze ba peti mwubarare. Hari igihe rimwe na rimwe Satani iyo yageze ku mukiranutsi ikabona arakomeye, iziza ari marayika w'umuco, iziza ari marayika w'umuco w'imbabazi, ukundi wokoraho ukundi kamwe gusa, ukundi woreka ngo hari ikibazo sakandukanga. Iziza buriya iza gutera iterabwoba bwa kabiri byanze. Ariko Satani ngo azaza ari marayika w'umuco, azaza yuzuye imbabazi. Arababwira ngo reka mbagire inama, nimwumva biravuze mwubarare hasi muramye. Haleluya. Ngo kandi nimutabiramye ngo ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ngo mbese Imana iri bubakiza amaboko yanjye ngo ni iyihe? Yanditswe kandi n'akamana gato. Tugirira Imana gutya. Ese muza mudusoma mukatwibazaho tutuntu. Yanditswe kandi Imana za gato. Imana iri bubakize mu maboko yanjye ni iyihe? Kubaho mu buzima bwiringiye Imana butanyeganyega niryo jambo turi kuvuga. Tuvuge ngo amen. 3:16 Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu yo gutuma dusubiza kuri iryo jambo tubajije. Ico tuzi ico Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Ariko reka tukubwire Nyagasani, nubwo itodukiza ntabwo turi buramye igishushanyo. Mwabyumvise? Nyagasani, Imana yacu dukorera ibasha. Hari ijambo ryanditse mu Efeso 3, ngarisome papa. Mu by'ukuri bari bafite ibyanditswe. Efeso 3:20. Efeso 3:20. Kuko bavugaga ibyo bumvaga bari sire. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe. Amen. Nuko ibasha gukora. Bari babyizeye. Ntibari ko bashidikanya ku Imana. Haleluya. Ntibari ko bashidikanya ku Imana itobakura mu maboko ya Nebukadinezari. Icoco bari bagifite 100%. Bari baciringa 100%. Baravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, zijya zazuye Kristo zikamukura ikuzimu, zigasunika urutare. Ruriya rutare rwari ruremereye tone 2 n'igice. Rwari ruremereye. Niyo mpamvu muza mwumva abadamu bari ko batekereza ninde udukuriraho ruriya rutare. Biragenda gute? Rwari ruremereye. Ariko imbaraga z'Imana zikura Kristo mumva. Imbaraga
z'Imana zihiri ku rutare rwa tone 2 n'igice. Tone 2 n'igice ni 2500, ni ibiro 2500. Nico kintu bari bashize kuri Yesu bamuhambye. Bashiraho abarinzi kandi ganti bari bafite bene ibipupe by'ibipapuro, bari bafite imbunda. Ariko imbaraga z'Imana ziramanuka zizura Kristo. Basadura kana Meshake baravuga ngo bitewe n'imbaraga tuzi muri twe izo zobasha kudukura mwitanura. Ariko kandi tukubwira utagira ngo duhagarariye gusa ku buzima bwaha buburebeka bwaha nubwo itodukiza. Haleluya. Nubwo itodukiza, aho ni hisi imaze gupfira. Abantu turi mu kwiringira Imana, wabona bitangiye gucumbagurika, wenyine ukamutangira ukishakira inzira, wenyine ukamushakira ukamutangira gutanga ibisobanuro. Reka mbabwira, nuzoza unanirwa uzuvuga ngo nisizame Yesu we, basuze wemera ko wananiwe. Tukomeze kuzika ngo urwanagwane n'amazi, ngo urwanarwane n'ibihe. Basuze utabaza uvuga ngo Kristo we tabara nazitse. Ibo baramubwira ngo rero yobikora yodukiza kuko tuzi imbaraga ze. Bari bafite ibyanditswe Ijambo ry'Imana muri Yesaya 43. Turaza kuhasoma aho bagendaga bavoma imbaraga. Bari bafite ibyo byanditswe, bakaba bafite icyanditswe kivuga muri Kuva 20 kivuga ngo ntukagire indi mana mu maso yanje, haba igishushanyo kimeze gute, haba mu ishusho imeze. Ntukaramye uzuramye Uwiteka Imana, uzukorera Uwiteka Imana ya Isiraheli. Iryo jambo bari bafite amategeko y'Imana muri bo. Baravuga ngo nubwo itodukiza nta mpamvu. Imana ishimwe, nta mpamvu nimwe yatuma dukorera Imana zawe ngo habe no kuramya ico gishushanyo cy'izahabu wakoze. Hanyuma ngo Nebukadinezari ngo azabiranywa n'uburakari. Uburakari buramufata bwa Satani. Satani gane ugira uburakari. Ariko uburakari ni bubiyeme koko ndibuza busohoza gukiranuka. Uburakari y'umuntu yarakaye, uzi ko umuntu azarakara ukazuvuga ngo si ni wa muntu twahuye. Njyambira abantu umunsi umwe umudamu yigeze gutongana n'undi, aramubwira ngo iminsi umaze unyiyenzaho ngo ni myinshi, ngo ngiye kurambika ubukirisitu ngo dutongane. Ndavuga ntugiye gukora igitangaza n'uburambikaga kuko havuye Kristo muri twe hazasigara Satani. Uwo mugoroba yaraburambitse, ndavuga ngo uraburambitse, yaratonganye. Kandi ikintu kiza gikurikiraho Satani zamwe abantu bose ngo koko ngo ni wamuro ngo mana we ngo dore wamurokore. Abarokore barazwe yeme ngo Yesu we ngo uyu ni wamurokore, ngo uyu ni wamurokore. Bibiliya ivuga ngo nunarakara ntukarenza umunsi urakaye bidahinduka icaha. Birimwe na rimwe bizabiza ukagira utuntu ariko gantukaza urenza umunsi bitaruha bigahinduka ubugome, bigahinduka icaha. Mane tubabarire. Ngo azabiranwa n'uburakari ngo mu maso ye hahinduka ukundi. Ariko yari yarakaye. Ngo mu maso ye hahinduka ukundi. Imana izaturinda barakare. Kuba umurakare ni bibi. Siko umuntu aza kugeraho kubera umujinya ukazuhunga kandi atavuze. Ariko ubuzima bwishimye ni umuriro. Tuvuge ngo amen. Njya nkunda kuvuga aka kantu. Rugina yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo iyo ubuzima bwuzuyemo agahinda n'umubabaro n'intimba n'umujinya n'ibiki, ngo baba bumeze nka kurya inyama yaboze muri karitsiye ngo bakayimanika ahantu ngo ntawe uzuhamagara isazi. Aka kantu mukumve, mvuze hejuru y'uburakari kubera Nebukadinezari ngo yararakaye mu maso hahinduka ukundi. Aravuga ngo iyo ubuzima bw'umukristo burakaye cyangwa iyo ubuzima burakaye ngo buza buhinduka ngo bukamera nk'inyama yaboze ku isazi. Ngo iyo ubuzima burakaye ngo uko niko abadayimoni baza babwirukaho ngo bikaborohera. Taho hamagara isazi muri karisiye ku nyama yaboze, uzugira gucyo ukamusanga ziruzuye.
nguko niko abadayimoni bakunda ubuzima bwarakaye, ngo ariko ubuzima bwuzuye umuco ngo ni umuriro. Ko turumva ubuzima bubamo Imana, ubuzima burimo umuco, ubuzima bwuzuye ibyishimo. Njya ntekereza ko Imana izadufashe ibi byishimo tuza tugaragaza biba ibyishimo by'umutima, biba ari ibyishimo by'agakiza. Sinzitesha umunezero wo mu gakiza kawe, nzakomeza ngume mu murimo wawe, nkomeze ngutegereze. Icyampa ibi byishimo bikaba ibyishimo by'agakiza, byarangiza bigatwika imbaraga zose z'umwijima. Kuko bano bahungu bagumanye ibyishimo, turaza kubyumva, bagumanye ibyishimo uko ni ukuri. Haleluya. Baza kubajugunya mu muriro. Ikintu cyantangaje, barababoshe babajugunya mu muriro, hanyuma ngo ibirimo iby'umuriro ngo bikaza bisama barya bari hejuru. Utekereze yewe, ariko Imana mumvugire ngo Imana itari baya, Imana itari dago. Ibirimo iby'umuriro bisiga bageze mu muriro, bikaza bisakuma bari hejuru. Noneho tuza dufata umwanya munini dusoma ijambo ry'Imana, zotuma tugira imbaraga, zotuma tuba abantu badasanzwe. Tekereza izo mbaraga aho kugira ngo zifate abari mu muriro, zikaba zigenda zisakuma bari hejuru. Ibirimo iby'umuriro birabica. Ni nkaho umwami yavuze ati ko bihindutse, erega birahinduka kubera ab'Imana bafite kwiringira Imana. Ko bihindutse, mwumva ikintu cyantangaje ko ndashaka ngo dusome cyane 3:26 ngo Nebukadinezari ngo yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ngo ugurumana, ngo aravuga ati yemwe basaduraka n'abameshake mwabagaragu b'Imana isumba byose, mwe nimusohoke muze hano. Ngo kuko ngo uwo mwanya Nebukadinezari ngo yaratangaye, ngo yarebye mu mwobo barimo w'umuriro, ngo abona ngo ni batatu, ngo ariko hariho umundi ngo ufite ishusho ngo isa n'iy'umwana w'Imana. Kuri yabibonye guteme, niba bari ko bagenda, niba bari ko bagira cyangwa anava niki yeme muze mundebere ikintu bonye. Harya twajugunyemo abantu bangahe? Atoya ibintu byahindutse, si batatu, harimo abantu bane, kandi uwa kane yamayereko. Uwa kane si uryo usanzwe, afite indi shusho. Tuvuge ngo amen. Erega abana b'Imana bagira mu ndi muntu atukusha. Mpamvu birizivuga ngo ukoze mu mbona y'umukiranutsi, ukoze ku mukiranutsi ngo abacokoza imbona y'Imana, uba waje kuyicokoza gute? Bo gukora mu ijisho ugatuza, ngaho kanura ngo ukoremo. Iyo umuntu akora ku mukiranutsi, ngo ubu wakora mu mbone y'Imana. Akumukiranutsi araremereye me. Ariko turaremereye. Iyo baba kugwanya, iyo baba kwiyenzaho, baba batatse ijuru, baba bagira Imana gutya. Imana yo mwihorera akaza komeza akajomba gutya. Ngaho kamwe shire mu rugwaho. Ko murumva imbaraga z'Imana yeme. Imana ntizi donke kukwataka, iza yataka, izivuga ngo ko murankora mujisho byagenze gute? Ko mwamungora mujisho. Nukuvuga ngo bari bakoze Imana mujisho bataye basaduraka n'abameshake na Bedenego. Irahaguruka yonyine ibwira Kristo ngo genda ubatangemo. Genda ukora gahunda operation, kuko operation ya Kristo iyageze mu muriro azawuzimya, yagera mu mazi menshi, yagera aho yageze hose azabitunganya, kandi azabitunganya nta rusaku, hari urusaku mwumvishe, azakora operation gusa cecetse.
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abasenga Imana bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Iby'Imana ni pole pole, ariko kandi ngo yararanye na Dagoni, ngo Dagoni iraremba, ngo Dagoni ngo irakubana. Irakubana. Ni Imana ifuha, Imana yishoboye, iyakwirirwana n'izindi mana, n'izindi mana. Nyanye na Dagoni, Dagoni irareba, Dagoni irakubana, Dagoni bucaraguye. Ishusho y'umwana irasa n'iy'umwana w'intama w'Imana, irasa n'iy'umwana w'Imana. Nayibonye, ntabwo ari bajya abantu. Hanyuma mwumva ukuntu yahise akoresha imvugo yo kubaha. Mwumva ukuntu yahise abubaha, ariko umuntu azatinya kuvuga ibi, ariko noneho umuntu asigaye agerageza ngo turebe ko ni nziza nazo cyane. Ngo Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, ngo mwabagaragu bisumba byose tirima ngo nimusohoke muze hano. Ariko aka kantu, ariko turi abantu bakomeye, ngo abagaragu bisumba byose. Mwibuke ko hejuru yavuze ngo ni iyihe mana yobankura mu maboko, ariko ngo aje kuvuga ngo mwabaga. Imana ishimwe ko tuzohora n'icubahiro kugeza ku gupfa. Habe n'igisuzuguro cy'abakristo gacu kiza gitera ubwoba. Habe n'iyo umuntu agusuzuguye azagira ubwoba. Habe n'iyo umuntu agututse azataha akagira ubwoba. No mu gitutsi cy'abakristo kigira igitinyiro. No ndatangaye ukunda gihawe. Haleluya. Ngo nuko Saduraka na Meshake na Abedenego ngo bahera ko bava mu muriro, ngo maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwana ngo baraterana bareba abo bagabo, ngo basanga umuriro utabashoboye kugira ico batwara, ngo kandi umusatsi wo ku mitwe yabo ngo utababatse. Yeme ariko ibintu nigita muri make ntibigeze bagera mu muriro. Kandi yeme niba hari ikintu kiza gitinya umuriro ni umusatsi ku muriro. None bageze muri ryatanura bakobegeza karindwi byabaye barafu. Hari ibintu bino bazabagenda batsa ukagiraga ngo ni bifaya by'intuza firework, hari ukuntu bazatsa ukagira ngo ni umuriro ari ibi, ukamugenda ugakora kandi bazawatsa ukamuvuga ati turapfuye turashize, ariko wabikoraho. Niba Imana kera yaretibuyemo Kristo yama bigira ibintu birimo iby'umuriro ariko bidafite, yari yabimaze ubumara, kuko nabo ngo baraje barareba, ngo barabitegereza imyambaro yabo tiyigeze ibabuka, tiyigeze ikogwaho n'akantu, tiyigeze igira. Hari ukuntu umwenda iyo wahuye n'umuriro uzugenda wipfunyika, sibyo? Uzugenda uzusha ukazugenda uba nk'akabiye, waruhuka aba nk'akantu kakavungukira. Ngo ntacu umuriro wigeze ubatwara, ngo umusatsi wo ku mitwe yabo ngo ntiwigeze ubabuka, ngo imyambaro ngo ntacu yabaye, ngo habe no kumva unukaho umuriro. Ko turumva iryo ga ni ijambo ry'Imana, iryo ni ijambo ry'Imana. Ese ko turavuga umukristo wiringiye Imana utanyeganyega, ese iyo bakunaze mu itanura ry'umuriro, sinzi umuriro ufite
simwuzi buri muntu azagira umuriro we uzi usohoka umeze uti ariko abantu ntibaza baza bagasanga akurana uko umwotsi muzi ikintu cyitwa umwotsi amagambo mabi bana batugiriye nabi muzokura Imana izokora muzomporera nta kibazo ukabikamo abana ubugome ngo bazokora ikintu mu myaka 10 tuzi ko bazonabaho kazi ukomeza ukabikamo ubugome bwo kuzahura umwotsi ukagutondaho niba ari mu kibazo c'ubukene ubukene bukagutandukanya n'abantu niyo mpamvu uri mu kumva abantu ngo abakire ngo si abantu n'abaki ni ibisimba kuriya reka umwotsi abakire ni abantu Imana yorema abakire se atari abantu ngo si abantu ngo sawa ngo ntibangiriye kuriya ngo nabo muzobona ibintu bizo kurarekura imyotsi reka kibuga tuganise turimo kandi tugose n'abamya benshi bategereje filimi ya nyuma ntabwo aba Yesu yaradutsindiye abagore b'abapfakazi muhagarare mutazonuka umwotsi kandi abana bageze ku butsinzi muhagarare muba abantu bakuru bakomeye muhagarare kuko ubupfakazi ntibwokoresha umukristo amakosa nuna yakora uzasaba Imana imbabazi uhagarare kugira ngo utazova muri ico kibazo ukagera ku butsinzi waratanze umwotsi mu bantu magambo takomeye abasore muze mwinjira muri korari ntimutanga umwotsi kabisa tukaza utanga umwotsi mu bantu niko timurebe imyaka murimo iragoye irasaba kwiherera irasaba gusenga kuko hatabaye gusenga mwotanga imyotsi mu mihanda muvuye muri repetition Mane tubabarire Haleluya ku murongo wa 28 gatatu kuri 28 Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Shadraka na Meshake na Abedenego ishimwe ariko Mana uzoduha ubuzima bw'abakiranutsi no mu ntambara no mu bibazo abantu bazavuga ngo Imana yacu ishimwe timureba yeme mureke twitondera ubukristo dufata umwanya dutekereze kuruta kubivuga cyane ubukristo ntibaza babuvuga ubukristo barabwihumuriza kurya ubukristo kuvuga ngo ndi umukristo ni byiza nabyo bo bihamye ariko ubukristo umuntu aza kwinukiriza akamenya ngo uri umukristo cyangwa uri umupagani tukaza unabivuga cyane ngo uvuge ngo ndi umukristo birahagije ko abantu bamenya umwotsi w'inyama zatetswe muri quartier cyangwa uwisombe umuntu birahagije ko kunyura akavuga ngo ni ukuri ni umukristo mu kazi twarabanye ni umukristo mu bucuruzi ubukristo abantu bazabwinukiriza ni umukristo ni umupagani ntibisaba si wowe wavuze uravuga ngo abanywi baza bamenyana gute umuntu uvuye muri Amerika n'uvuye mu Burayi n'uvuye muri Afurika bakamenyana ni gute umuntu w'umupagani azahurira n'undi mu modoka bakamenya ko ari abapagani ni gute bazabimenya ni gute uza wicarana n'umuntu ukamubwira ngo ariko nturi umukristo uzi impamvu ibyo ahumeka azasohora ibintu ukamubwira turi umukristo akamubwira ngo ndiwe akamarira uri umukristo apana kubivuga
umuntu muzogenda numenye ngo ni umukristo cyangwa si umukristo, kuko biri yavuze ngo se tuzobamenyera gute ko abantu bavuze ngo turahanura tugira gute dukora imirimo n'ibitangaza. ba Simoni w'umukonikoni ngo yari umunyabitangaza gusa, karisi yarayemeza gusa kubera ibitangaza, kuri bari mu gukora ku muntu gutya akamahazi karo. Ubushize reka nkavuge, ubushize hari umuntu waje akazasengera umuntu yamukoraho gutya karo rikama ritakara ikaro, noneho bakamuzana yasinze. Se ko mamuzana umusinzi ngo neza ngo aza hano uriyo yanyweye. Simoni w'umukonikoni harahari ngo iyo yasinze neza ngo aza yerekwa, ngo iyo avuye mu busambanyi ngo aza akora igitanga. Abo ni ba Simoni turabapiye mu izina rya Yesu, turabashamburiye kuko ngo bazavuga ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twahanura ngo yamavuga ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi sinigeze mbamenya. Ijuru rirasaba gutekereza inshuro nyinshi. Ijuru si gutya, ijuru ni umutima. Muririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukristo mu mutima nzahora ndiwe, ngo kandi ndi umukristo ngo ico ni ikintu ngo gihumuriza umutima wanje, nico cyamanukanye na Saduraka na Meshake na Abedenego kiribagiza umuriro, kirababwira ngo nyuma y'uyu muriro hari aho duhurira muri paradiso. Kiribiga umuriro nubwo itodukiza, uzubwira abantu ngo ibi bihe nzi ko nzobivamo, kandi nubwo ntobivamo aheza ni mu ijuru. Uzubwenyesha abantu ko wawe uja mu ijuru, tukazuhekera hano. Nibirangira kutarangira hano wamufata indi gahunda yo kwicira izindi nzira. Uzuvuga ngo ndi umukristo naho nategwa n'ibyago nkaba no ku rugamba mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nje ndi umukristo uko ndi kose, mangaze ngo nintumigwa nija mu ijuru ngo nzogira ibyishimo, ngo bitavuga ngo nzabona ihigwe. Uko isi ntiyuzuye, isi ni umucagate. Abakire bagira ubukire bakarara barira, abakene bagira ubukene bakarira, ababyaye benshi bakarira, abatabafite bakarira, abakunzwe bakarira, abadakunzwe bakarira. Uwabyaye kararira, utarabyaye kararira. Ariko ahantu huzuye ni ubuzima bw'abakiranutsi, haratwebereye. Ineza ndatuje, oh nineza ndatuje, guwe neza natunganye. Abantu timureba ko ukuboba hanurira ngo ejo muzoja muri Amerika, mwokwama mufatwa mukaba mushiramo igisirimba cihuse cobereka abanyamerika babarira bararusha. Ninde ariko mwabonye igitaramo kiri hano, uzi ko wogaruka muri iki gitaramo nanone aho kugira ngo uzotuba Kristo wogaruka hano kazujya ubusa. Uzi kurarana Imana ukuntu bitanga amahoro. None ko abantu bari mu kugera mu mafaranga bakaba baratandukanye, bakaba bahuye n'izindi mbogamizi ngo ntibakibona umwanya wo gusenga Imana, woshaka wotaha kaza gusenga kuko tuzoja mu ijuru. Abakiranutsi bazoja mu ijuru. Yego n'abari hariya nibabona umwanya na amahoro, ariko isi ni umucagati. Ubuzima bwuzuye n'ubwiringira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mana we. Isi ni umucagati. Atukuzwe. Umugabo ari mu kugira amafaranga akamabwira umugore ngo ntitukwiriranye. Niwe wamwishakiye uramufiyansa ngo si nimero yawe. Kandi hari ibintu biza bintangaza ngahumigwa. Nzambaza umuntu uje kumushaka si we wamwishakiye, wenda hari abantu bavuga ngo wenda barabashakiye bizoshoboka, kandi n'abashakiye ahubwo barubatse nibo bubatse. Umuntu wenyine akagenda
akaja gushaka wenyine mw'abasore mwe mukara bakabaha amaso mazima adapfuye wenyine ukamuvuga ngo mpisemo umukobwa w'inzobe cyangwa mpisemo igikara warangiza gutyo wamara gukubita ifaranga ngo ntago tubereranye ngo turi uwanje amanyanga ariko ubuzima bwiringiye Imana buranyuzwe tuvuge ngo amen amen. no mu muriro abahungu bari banyuzwe tibigeze batera makerere ngo bavuge ngo murabona ngo mwana ibintu mudukoreye oya bagiye bacecetse batuje bamanuka mu muriro nk'abakristo Kristo batangamo Kristo arabagwanirira erega uzuceceka Imana irahari Imana ifite niyo nyirikazi niyo ifite uko izabigenza kugira ngo utazagira ugwavumba kuko nugira ngo ugire icukoro uziteza ugwavumba uziteza umwotsi ni wisobanura cyane uzatera ibibazo uzuceceka ugume muri uwo muriro kuko Imana igiye kugukiza izigukiza ntihagaragare n'inkovu. Haleluya. Imana Nebukadinezari aravuga ngo Imana ya Sadraka na Meshaki na Abede ishimwe niyo yohereje marayika wayo ngo ikiza abagaragu bayo ngo bayiringiye ariko akanwa k'abapagani kaza gahinduka vuba bacu none kera amenye gute ko bari biringiye Imana amenye gute ko marayika yaje ariko amagambo azanezeza abimenye ateke uzi ko bataramenya Imana baza bamenya ko tugendana n'ingabo ikomeye dufite umugaba w'ingabo ari kumwe natwe dushoreranye nawe mu rugamba kandi yabonye bikomeye aza gushira ku mugongo muri imvye yaravuze ngo ntizadusiga ntizaduhana iraduhetse ku mugongo w'Imana. Haleluya. ngo nkakujya inkoko izibundikira abana bayo ngo niko Imana izitubundikira birenze inkoko yabuze uko yovuga inkoko se ntibazamara bakayica ariko amababa y'Imana kandi namanyumva n'uruboko ngo kuko bigurukije ijambo ry'umwana bahagara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Samani amen. Baharamagara babibiharamagara kuba umukristo nuguharamagara nukugenda warara mu bisasu ukazamutiwe ibisasu gusa igiharamagara uzarebe uyu mwana ga wa mwana ntukaza ubigiharamagara muri make igiharamagara ni icamaze kwishora mu rupfu ngo bamame ibiharamagara ariko mukomera amashi bari abagabo uza wumva warabaye igiharamagara muri iyi si cyangwa uracanonera amagara yawe waje kwinjira neza mu muriro w'ikigeragezo wenyine ukama wigarura ibo barishoye bama bijana bose wari wabona nk'iyo umuntu azana nk'imbunda akavanga ndakurasa ngo ngaho ndasa babaye biharamagara ukamongo akamafata ngo ngaho ndasa uzubati uyu nguyu yaranko uyu ni igiharamagara bamaborera gusa ku rupfu bakazavuga ngo kuko ngo babonaga aho kugira ngo baramye indi Imana itari Imana yabo dupfe bakavugana papa ati woreka ngo dupfe wenda nk'umwana ko bwateye ko reka dupfe kabagabo dupfe nk'abakozi b'Imana tampamvu dupfe burya bera bazabongorerana akavuga ati mukomere mureke musore iyo mufite nkaga groupe muhuje ukuntu muzamuvugana iyo mwene saba ubwikiba komera ntacu uzoba kuriya abera bazabatsanya umuntu aza kwasa ikigaragazo gucyuka nzambabwira nje nagiye kubagwa muramukazi wanje kuko Imana yavuze ko ntazabagwa kumva ubwoba baba bakubaza umwana wa mbere afite amezi 11 ukabza ugatwita uwa kabiri afite amezi 8 bakakubaga ugatwita uwa gatatu undi afite amezi 8 kaza numva ubwoba ariko nyine nkibuka ko Imana yabivuze ayiwe akambwira ngo komera Imana yaravuze nkumva nyine
twizeye turebe kama nkomere umwana yagira gutya ndayiwe mana we dema iwe ko mba numva ngo dema ngo Imana yaravuze kama numva ngize icuma ngo ndangiza nsora ijambo ndavuga ngo kumusaraba muzandike ko nindamukaga mpfuye yazize kumva Imana. Ndashima Imana ko navyaye. Simvuze ngo uzobyara niba utizeye uzugenda vuba ntukazuharira. Haruza wamumva ucya ngo naje ngo uzogenda hari ico ufite. Genda bakubage. Utazishinga abandi bafite ico bari bafite ugapfa. Kuko hari urupfu ko nukuri mbabwira ariko kubera Imana yacu. Mana we, Mana warakoze. Amen. Warakoze. Mana ishimwe. Mana yarakoze. Mana itarankoje isoni uriya munsi. Mana warakoze. Kandi nariko numva ibintu bimbwira ko napfuye. Ariko Mana we amaze imyaka 12 no ni 3 nongeye kwibuka ibyo wakoze. Warakoze Mana. Ugushimiye muri iki gihugu. Warakoze. Atukuze. Uriya munsi warakoze guhagarara nanje. Nawe ushimiwe, nawe ubitekereze. Mana warakoze. Umukobwa wanje agiye kugeza imyaka 15. Mana yarakoze. Kuko yazanye ibintu byo kwizera ku buzima bwanje. Ndabifata gutya mbibwira abantu. Haleluya. Ariko abera bazatanga umurongo w'isi. Ta yindi Mana mise no mw'ijuru. Hano ntabaririmbyi mufite ko mbantera nkabona ko murashukira. Namara maje rwose ukurikira namenye yuko uri hari ubugingo namaje rwose kumukurikira namenye yuko uri hari ubugingo. Abakobwa bangana gutya mukoze igitangaza. Zagenze gute? Nibwo bwa mbere mbonye abakobwa batazi korari mukoze igitangaza. Wowe kuri sente byanze. Ariko rata nizo mutazi urumva ko ndaririmba. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna oga na shaka humo. hayatakuwa manunguni Jambo ry'Imana ryavuze mu Baroma ngo Aburahamu wo yiringiye ibitakwiringirwa. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ngo yiringiye ibitakwiringirwa. Mwitangiriro hazavuga 18 kw'icumi. Kwice guhera ku 8 ku 9. Reka mbere kw'icumi. Undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka huri Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati ko maze gukecura nzanezezwa ntocyo umutware wanjye nawe akabashaje. Ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati niki gisekeje Sara? Akibaza ati nukuri koko nzabyara nkecuye? Yamamubwira ngo hari kinanira Uwiteka se mu gihe cyashizweho nkiki cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umwana w'umuhungu. Mana ishimwe ko itazayita no ku nseko yacu yo kunanirwa. Sara yari yaramaze gupfa ariko Aburahamu ngo yiringira ibitokwiringirwa. Aravuga ngo kabisa nubwo madamu bisa nk'ibyarangiye imyaka 90 guba wararangiye kabiri.
uba wararangiye mu buzima nyine bwo kubaho bw'umumama biba byararangiye. Ariko Aburahamu akavuga ngo Imana niyo kwizegwa, iyo abivuze izobikora, ndayiringiye. Akavuga mu mada kandi uzobyara. Uwonyereka nk'akagoroba k'ababyeyi uko bageze baganira, mada uzobyara, niko Imana yavuze, uzobyara. Haleluya. Mu Baheburayo hazavuga ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama, ngo nubwo uwo yari ameze nk'upfuye umurambo, ariko kubera ijwi ry'Imana rikomeye. Iryo niryo tugomba kwiringira, kubera ijwi ry'Imana riremereye. Ngo akavuga ngo uko nyine nzobyara. Mukecuru we, ariko mukecuru ubaho, mukecuru ufite imyaka ingahe? 60. Urebe nk'iyo myaka yawe 60, ninde ufite 80 hano? Tiyoboneka mu materaniro. Tiyoboneka, ariko kwizera kukababwira ngo tuzobyara. Imana ishimwe. Ukomeze wiringira Imana, ntunyeganyezwa n'ubugumba, ntunyeganyezwamo n'imyaka, ntunyeganyezwa n'ibihe. Yeme abagore bari mu gusuka inda mu izina rya Yesu, inda zifata. Numvisha ngihawe ico kintu ngeze hano. Abagore bafite inda ziri mu gukorogwa mu izina ry'Imana ya Isiraheli, inda zivuke, gukuramo inda uguhagarare, uzare, kandi ibi bintu biza birema. Imana ishimwe. Mpagaze hano hantu, nageze hano i Burundi, hari umumama wageze unyandikira arambwira ngo umunsi umwe narabwirije mpamvuga hejuru y'ingumba kubyara, ngo ndirimba indirimbo ngo niraba mu nda y'ingumba akabonisha nka. Niyo naririmbye, si yanje gusa nyine nuku naririmbye. Ngo arararira, yari amaze imyaka 12 nta mwana agira. Hano yari yaje kwa musaza wa muntu yitwa nde, twabonanye hano muri Gerezo, sinzi, umuhungu w'igikara, mushiki we yasubiye ruguru yarabyaye. Nyamagaju yari amaze imyaka 12 aza hano akurikirana iyo nyigisho ndi kubwiriza hano ukuntu yasamye. Ngo ararira nijoro, aravuga ngo ukundi wondemera umwana, ararira. Nyamagaju arasama, bamwise Gisubizo, azanyandikira ngo numwuzukuru wanje. Nababaye ukuntu ageze hano yaragiye. Urebe gukurikira gusa video umaze imyaka 12 ukabyara. Woga nuwabimbwiye, sinzi abandi n'abandi bagiye babasengera abera b'Imana aho bagiye basengera ni henshi. Ariko mu izina rya Yesu nukuri inda ziri mu gukorogwa n'izavuyemo n'abafite ico kibazo, iyo mirifata mu izina rya Yesu. Twiringiye Imana y'imbaraga, mubyare kandi muzoshima, kandi ntimuzoshime twe, hazashimwe izina rya Kristo. Uzukora ibitangaza. Nukuri ako kantu ko gusuka inda nakumvise. Imana iremera abagore kubyara. Abari mu gukorogwa n'inda iri joro mugubwe neza kubw'icubero c'Uwiteka. Aburahamu ariringira, barabyara, babyaye Isaka. Kuko Aburahamu yageze abwira n'Imana ibimubwiye, kavuga ati wahaye umugisha Ishimayeli ko ari we nabonye, kandi Imana ikavuga ati kubera ko usa nyine ndamuhereza umugisha, ariko umugisha uri origin ni muri wowe na Sara, mu rukigi rwawe na Sara. Imana ishimwe ko itazibesha, izikora ibintu bikomeye. Habakuki yaravuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, imyaka intama pi mu rugo, amashakabura mu birara tiyashize. Yamavuga ngo ntakabuza. Habakuki 3:17 ngo ntakabuza ko nishimira Imana yanje, kanezererwa Imana y'agakiza. Hako muzamwumva bano bagabo, muzamwumva indahiro ukuntu ikomeye. Turisome muryumve. Soma Habakuki 3:17 papa.
3:17. nuko naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amasho akabura mu biraro takabuza ko nishimana Uwiteka kanezerwa mu Mana y'agakiza kanje. Amen. Mwumvisha bera bizeye imitini ntiyo munyeganyeza iteze intama zashize mu rugo nta kunyeganyega amasho mubira yararangiye imyaka pi yamavuga ngo ibyo byose bidahari nta kabuza nariringiye Imana ntacotuma ntishimira Imana yanje y'agakiza kayinezererwa ico nticonguramo igitaramo. Imana itubabarire Mana we ubabarire imitima yacu ayiwe twebwe tugira akantu kamuvuga ngo Imana ntayibaho. Mwumvisha ibintu yamanuye Bibiliya izimbwira ngo Yoba amaze gupfusha abana 7 b'abahungu n'abakobwa 3 yema abahungu barakundwa barakundwa. Iyo umugore yabyaye abana 7 b'abahungu ugashira abakobwa 3 akagira intama hafi 1,000 ndabivuga ntuza 700 indogobe 300 reba abagaragu baziragiye reba abakozi bari mu rugo ukabona amasanduku 10 imbere yawe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ugasanga ku musozi 1,000 kiraryamye 700 araryamye 300 araryamye abagaragu wenda bayo masho none bari nka 100 nabo ni imirambo ariko kwa Yobu hari kiriyo yeme Yobu tuza tumuvuga abantu bakavuga Yobu si imigani Yobu yabayeho kuko bamose bagiye bahamya amakuru ye ko bayagiye bagera za Midiani barayumva mu gihugu cyayuzi gose usubisomye mwitangiriro harahari Iburasirazuba yabayeho sa makuru kandi ikintu kitari amakuru Kigali nje nabonye umugore wapfushije abana bangaye gutya bishwe niba ari n'inkuba ndahumigwa narabibonye pe hari gihe uzuvugaga wenda ngo na amakuru bibaho washishimura imyambaro ye ariko mwumva amagambo yavuze niyaza ntera ubwoba wumva ijambo Yobu yavuze mutekereze ibyo bintu ari we byabaye ubitekereze ntugire ubute bwo gutekereza Yobu ibintu bye birashira abana bose barapfa turavuga kwiringira Imana umubiri uragwara komeza kwihangana rimwe ku 8 ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nta uhanye nawe mwisi ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi timwumva ko ari umukiranutsi kuri 20 maze Yobu ahera ko arahaguruka ashishimura umwitero we arimyoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye Uwiteka ni wowe wabimpaye kandi Uwiteka ni ubitwaye izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana itubabarire nukuri Imana itubabarire itugirira impuhwe muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha habe no kugiherereza ku Mana umwana umwe ari mu kukunanira cyangwa babiri bakunanira ngo mbaye gwa Yobu umwana yakunaniye bisanzwe kandi akiri mu isi ukananirwa kwiringira Imana ukavuga ngo ni gwa Yobu kubera ko turi abantu bananirwa umwana yagwara 3 bagwara 4 ngo ni gwa Yobu
yewe yobu imirambo 10 kuri hari ubushize uherutse gutura ngo asigaye atura Isaka watuye nanga ngo ni 5 muze mureka iyo mikino muze mureka imikino ngo ni ukuri ngo reve ngo natanze Isaka angahe papa ngo 5 mwage mureka iyo mikino umwana w'ikinege ukazana kana k'ikinege mu myaka 100 irenga na 40 ukagira gutya kuko yamugaruriwe nkuzutse none kuravuga ngo 5 ngo watanze Isaka ariko mwage mureka materime yisi 5 kuko urano bihwanye n'umwana 5 mwage mureka gukinisha ibintu by'Imana amaturo y'Imana ngo mureke kuyamenyera ngo nukuri ngo natanze Isaka yewe akwimana isigaye gira impuwe yeme 5,000 ngo watanze Isaka Imana ntiyakubwiye ngo ucukuguru kumpe tiyavuze ngo uriya mwana mumbe ngo natanze Isaka kandi abantu kama baseka ngo ni Isaka ngo mbaye gwayo Imana itubabarire ariko yo baravuga ngo navuye mu nda ya mama ndi gutyo nzasubira mu nda y'isi ndi gutyo ngo kuko byose ni Imana yabimpaye ngo nta kintu na kimwe kibi kuko Imana ntigomba gushigwaho ibibi Imana ni nziza Imana ibizoza biba byose nibyayo abana dutunze nabayo abagabo abana dutunze abagore ishatsi zibyisubirana tukavuga ngo izina ry'Uwiteka rishimwe uko ibintu byose dutunze nibyayo ikikwereka ko ari ibyayo buzabucuka musanga umukire yakeye ugasanga umukene yakize n'ibintu utomenya asante n'ibintu utomenya ujye wagaze usuzugura wamugera imbere ngo mutware nyakubaho wagaze umutuku umucumbikiye ngo uzobimbwa ariko mwagiye mwirinda ayo magambo ugasanga uryo wagaze ubwira ngo azobimbwa ngo data we ngo shefu we nyawe akakana muze mukirinda umuntu nanagusaba udafite ucumuzu uzumusubiza neza ntukaze unamusebye buca bihinduka iyi si tubamo yo guhindukana ugasanga kurya wagaze wambara ukabega ugasanga ko barakujana mu kagari imyaka 10 ariko uko bizamera kose tuza dukomeza twiringira Imana haleluya uko bizosa kose tihagomba kugira ikikunyeganyeza tugomba kunyeganyega kandi numva wanyeganyeza uzisunge Kristo yongera gukiza yongera kuvura abani basadura kabazahagarara imbere yacu bakaza babazana bakazana ba Danieli bakazana ba Yosefu bakazana barahari dusoza Zaburi 15 hazavuga ngo umuntu uzaguma mu buzima bwiringira Imana umuntu uzakomeza kuguma kuri uwo musozi ngo nugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nguko biri mu mutima we utabeshera abandi ururimi ntagirire nabi mugenzi we ntashushe inkuru y'umuturanyi we mu maso y'umunyagisuzugura arahinyuga ngo ariko batinya Uwiteka arabubaha ngo ico yarahiriye naho camugirira nabi ngo ntiyivuguruza ariko nkunda nino jambo yeme niyo haje ikintu kigiye guhusheganya nzasomera ijambo tiwavuze ngo ico twarahiriye namara kurikira namenya jewe sasa iyo mpambwiriza ijambo hari indirimbo izamiza nkama numva yarusize izindi zose uko iyo nyine yaje niyo mpamvu mbanibagirwa ko mutayizi papa we waririmbye ko numvisha uyizi amara maje guse kugukurikira namenya amara maje gose kugukurikira namenye yuko ahuri harubugingo haleluya uko aririmba ni kwiza manura uko wawumva papa nje nagutereye hejuru uyiririmba abantu bayumve uyisubiramo gatatu aka namara maje gose kugukurikira
namaramaje rwose kumukurikira namenye yuko aho uri hari ubugingo. Haleluya. Atukuzwe Yesu. Ico mucumve gusa namaramaje kumukurikira namenye ko hari ubugingo. Haleluya. Amen. Nubwo ibindi byose bifatika byoshira namaramaje kumukurikira. Haleluya. Namenye aho uri ko hari ubugingo gusa. Nico gusa. Nico kiturangaje imbere. Ibinyeganyeza nubwo byoza bingana gute. Nubwo hose bimeze gute biduhinyuza byinshi. Ari ikintu kiza watuye kwizera hakama hasi kitasa nka kujya watuye. Abantu bakamava ngo dore ngo barangiza bakabesha ngo baza basenga. Ariko uzubabwira ngo naramaramaje. Nubwo bizogenda neza, nubwo uzuhora waturuvuge ngo nubwo naramaramaje. Hari ibihinyuza biza bigakora igitangaza. Ukabwira Imana ngo ukabwira abantu ngo uyu mwana mufiteho isezerano bwaca agapfa. Abantu bakama batangira kuvuga na Satani ngo kutwese twavuga ibyagiye biduhinyuza. Ariko twaramaramaje. Amen. Sinzi byaguhinyuje kugira ngo birebe byinshi. Buri muntu wese afite ibye. Ariko twaramaramaje bana bacu mwe mumaramaze aho Kristo ari hari ubugingo. Haleluya. Mumaramaze aho Kristo ari hari ubugingo. Mumaramaze uzugenda waramaramaje uzubwira abantu ngo nubwo bizogenda gute. Imana yigeze kubwira Nyamutunzi iravuga ngo Lazaro mu bukene bwe yarabwakiriye. Tuzi ukuntu yabayeho nabi. Tuzi ko yageze ari wakifuzo ubuvungukira kurwanira n'imbwa. Tuzi ukuntu imbwa zageza ziza zikaragata mu bisebe bye. Mani tubabare. Tumuzi ukuntu iwawe wageze urya ukarya. Wari warahawe ubukire. Urabukoresha urisanzura. Lazaro nawe ahabwa ubukene. Ariko mu bukene bwe aranyiringira. Niyo mpamvu wabona ari mu gituza cya Aburahamu. Wewe uwo mwobo urimo tibzoshoboka ntimwohura kugeza igihe Nyamutunzi yavuze ngo none mwambabariye basi mukaja kuburira bene data nasize. Yamavuga ngo nibatumvira abahanuzi n'intumwa n'abantu nabamo nibatabumvira nabo garandevu ni muri uwo mworera bazogusangayo. Nyamutunzi rero yakoze neza aguwe neza. Rega hari finale. Nubwo isi yo gukubita hirya no hino nukuri hari finale abera bazanezego. Uzi ikibazo dufite dutegereje gusa mu isi ko bimera neza bishobora kutamera neza. Umuntu wese azarangara yabona byanze ngo nta Mana ibaho. Imana ntituza tuyiringira mu bifatika nubwo bzobaho cyangwa ntibibeho nta kabuza nta mpamvu. Imana ni Imana. Twaramaramaje gukurikira Kristo. Basabiye kwihanganira intambara z'isi, basabiye gukomera imitima mu biguhinyuza byinshi, mu bigusetsa byinshi, mu bikumwaza byinshi. Uzubabwira ngo Yesu ahari n'ubugingo. Naramaramaje. Uzubwira abantu ngo naramaramaje. Basore bacu mwe bagabo bacu mumaramaze. Timuzishinga imihundagurike y'isi ngo bigendane n'ubukristo. Tibzogendana. Iyi si zihinduka bwaci gahinduka gutya bwaci gahinduka gutya isi zihora icuramye iracuramye n'ukuri. Umunsi biza bihinduka uruhande bikama byubama bwaci uruhande bikeguka bwaci hakazika. Ko murabona ubukristo buzogendana n'ibyo bihe? Ko murabona byoshoboka? Iyi miraba y'isi iyi miraba iriho urabona byavamo ukarangura ink'ijana zose zigapfa, ukarangura amamodoka gahira ahantu wosara ugahomba amafaranga menshi, ugahomba amafaranga. Imodoka yari itwaye abantu umuryango wose igashira. Iyi si woyireba ukazayivamo. Hari umuvandimwe duturanye yabuze umugore abana n'umugabo. Amaze gupfusha abana niba ari 5 n'umugabo rusororo babahambye mu mvimo.
asigari wenyine gutya gutya Doruka ariho wenyine amaramaje rwose kumukurikira akomeje kwiringira Imana yizeye Imana abana bakoze accident banga bose barapfa asigara ari ikimuga mu modoka bari kumwe abandi bose barapfa Rusororo nuhasura uzosa imva ye iri yonyine abantu bazakunda kugera Rusororo ibamo niba ari abana be bangahe n'umugabo aracariho aracizeye Imana sinzi impamvu ya magambo yaje ko nukuri kugira ijambo rizariza abantu bakavuga ngo ese gutu uko iri jambo Yobu yavuze 13:15 yabwiye Imana ngo hari umunsi nigeze ngira ifeza ngo nyiramye hari umunsi nigeze nyiringira umutima wanje wigeze ubona niringiye ifeza wenyine akazamahakana kandi yariko abazaga Imana ngo sinigeze nyigira ibyiringiro Imana ishimwe sinigeze nyigiraho ibyiringiro ayi wewe ngo mvuge nk'ubwo ufite amafaranga nyiri ntabwo nigeze nyagira ibyiringiro nta kintu na kimwe ugomba kugira ibyiringiro mu buzima nta kintu na kimwe kuko nukigira ibyiringiro kizokubabaza ikintu cy'isi cyose kiza gikogwaho wowe umeze nk'ufite umugabo uzusa nkaho utamufite wowe uzusa nkaho wabyaye uzusa nkaho utabyaye isi wowe ufite umubiri uzusa nkaho utawufite bituma unahora mu buzima bwawe wubaha buri muntu wese bitume buri munsi wubaha Imana uzugenda nkaho ibi byose ubitijwe ibi byose turabitijwe aka kanwa buza bucaka akazi kagaceceka ukabikiragi amaso akabimpumyi amatwa agapfa ukaba kamuga ibizo bigera umunsi umwe ugasanga niko bimeze uzusanga igihe kimwe mwari mufite umuryango w'abantu 80 ugasanga usigaye wenyine birashika uri umwe mu bantu 80 abantu nibizere nibiringira Imana nibakomere nibashinyirize haleluya mureke dushinyirize ubwira Imana ngo naho byose byashira ntakabuza ko nishimira Imana yaje we kanezererwa Imana yagakiza kanje we bantu bakomere bareke guhahamuka mureke dukomere Mana we dukomere turaba Kristo nukuri turaba Kristo ariko uzi kuvuga ngo ufite ababyeyi bawe bose bwaca ukamusanga uri gutyo ari ugutangiza ikintu zero ariko Kristo ubu Kristo bugomba gutuma abantu bakomera ukazuvuga ngo naho bimeze gutya ariko ndi kumwe n'umugabo w'ingabo uzurema ibintu byose akabihindura bisha ukaba mu buzima wumva hari uku ibi bintu bidukomeze ariko se twabikomera gute nta kindi cabibashoboje bahoraga basenga Imana biriziva Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya ikindi bagiraga bari bagira ijambo ry'Imana muri bo ribasinyara ngo nubwo nanyura mu bimeze gute ntabwoba bahoraga babwi niyo mpamvu uzusanga barakomeye bari abana bari barasize imiryango barasize abandi nabo beje hako kuki bagendaga bakabona barakomeye ni ijambo ry'Imana nimutabika ijambo ry'Imana abana bacu ibihe bizobahitana abadamu ni tutaribika abagabo ni tutaribika Yeremiya yaravuze ngo amaze kurijya ngo rimuhindukira ibyishimo n'umunezero uko nukuri Yeremiya ganti yashatse Imana yari yaramubujije reka papa gushaka ko ndabona ibizoba hano imirambi zaba imeze nk'amase reka tigeze ashaka ariko yagaze aje mu ijambo ry'Imana yasoma gutya ngo akama yumva ibyishimo n'umunezero kandi yahuye n'amakuba menshi ngo akama yumva amerewe neza ngo bikama ibyishimo n'umunezero Zaburi 119 kuri 11 hazavuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima ngo
kugira ntagucumuraho. Ico ni igikuta icaha kiza kikagonga. Niba utagira ijambo ry'Imana uzocumura, niba utagira ijambo ry'Imana uzonanigwa, niba utagira ijambo ry'Imana biriziba ngo ijambo ryawe Mana nitabaza ry'ibirenge rimurikira ibirenge byanje. Mwanditsi aravuga ngo guhishurirwa amagambo yawe ngo kuzana umuco ngo kugahabaswa ngo ubwenge. No mu gihe ufite ubupfu wasobanukirwa guki ijambo ry'Imana ukamugira ubwenge. Imana ishimwe. Mu gihe wari wayobse ngo umusore azeza inzira zate ngo azazezesha kwitondera amategeko, kwitondera ibyanditswe. Wozesha muri iyi si wo kweza inzira zawe gute? Kurabona aho bishobora. Ariko uko wibwira ibyanditswe byera biguhesha ubuzima bwo kwera, kuko iri ni ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Yoshua ngo Yoshua ugiye kujagaho Mose yarari, kuko Yoshua yari yatinye bitewe n'ukuntu Mose yarakomeye. Aravuga ngo peti ngiye kuguha ikizagushoboza. Ibiri muri iki gitabo ntukarore kubihamisha akanwa kawe, kandi uzubyibwira ku manywa na nijoro, ngo nibwo uzahigwa mu nzira zawe zose kandi ukabashishwa muri byose. Kugira ngo ube umugabo papa, fata Bibiliya. Haleluya. Aha niho harimo ubugingo. Umuntu uzurara uzi ukumbura Bibiliya. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu we, neno la Mungu tamu ni tamu. Ijambo ry'Imana rizari kumara irari rigashira, inyota y'isi igashira. Uko nukuri. Iyi ni soko imara inyota we. Yesu yigiye kuza kubwira wa Musamariyakazi ngo iyaba wari uzi wagusaba amazi, iyaba wari umuzi nari kuguha amazi ku buryo utazongera kugira inyota ukundi. N'uwo mugabo wararanye wakangaye si uwawe. Jewe amazi ganoguha n'amazi y'ubugingo. Muri mbyaremze ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye ntiwoshira inyota y'isi utagira Bibiliya. Ayiwe Imana itubabarire. Uzurara kuri WhatsApp gusa, akuze ibintu biri muri WhatsApp gusa no gucunga utwa abantu bateshaguje nizo gusa mamuherezanya nta jambo ugira ko mutaza mufata ijambo ry'Imana ngo mushire ku masate. Imiceri mwariye n'amafiriti n'amaguru y'inga gusa nibyo biba mu mitwe y'abantu. Nabwiye abantu ejo bundi bansohokanye ndavuga ngo niba hari ikintu ntinye tiyagira umuntu ushira kuri stati twasohokanye ngo ashireho ibijyo. Ndabyanga simbikunda. Ndabyanga. Andi basigaje no mu ndege akaza ariko ukuko ibyo ni ibikimubamo ngo tubujumbura ngo Kigali tubujumbura ngo kitutu. Ibyo ni ibikimubamo. Ndimo kubona n'abambara imyenda ngo iyi ni superi uko ariko
biringiye Imana, abagabo biringiye Imana, uzi kuzushira kuri sati inyama. Hari abera bamaze icyumweru batarya, ariko ubwenge bw'Imana bwatashe mu isi. Kwandika kuri sati ngo nambaye superi, uko bisobanuriye? Uzi ko hari abantu bamaze imyaka barabuze umwenda, kwandika superi bivuze iki? Iyo aba wanayambara ukazaja mu ijuru, superi se zivuze iki? Zizobora, inyenzi zozijya. Ejo bundi nasomye statu y'umuntu yanditse Yesaya 12:3. Haravuga ngo kuri 12:3 ngo nisho gituma muzavoma ibyishimo ngo mu mariba y'agakiza. Ndahwera iryo jambo niriwe nasinze, ayiwe mana we, ayiwe kayisubiza papa we, ese kuwe watekereje gute rino jambo? Ngo nisho gituma tuzavoma ibyishimo ku mariba y'agakiza. None ko murumva ngo twari Gisenyi, ngo twari ku mazi, uko ibyo ni ibiki? Ndimukona afata niba baguhaye n'idolari 100, ndimukumva uko idolari 100 kuzikubita kuri stati. Hari abatunze kuri, reka ndeke kuvuga akanoti k'ijana. Mwakwiringiye Imana mukareka ibyo bintu, mwaretse tukareka ibitari ngombwa, mwaretse tugapostinga amagambo aremesha abantu. Wari uryamye agira kuri saa 6 z'ijoro kuri stati akamavuga ngo Imana ishimwe ko yagiriye neza uyu muntu. Ayiwe indirimbo zigarura abantu ibyiringira pana zigeze amatiko, ukayikubita gutya umuntu akamara icumwe arasinze. Mwaretse tugahindura ibintu bigahinduka. Nama message duhanana akaremesha abantu, kujya muzamubwirana abantu ibintu by'ibigambo bibi bimariki. Hari umuntu wambwiye ejo maze kubwiriza ngo pastor we, ngo uko ijambo wavuze ngo turimbone ngo ukoze ku mukiranutsi abakoze kumbone y'Imana, ngo mpuye n'amakuru ngo aranzimije. Nti data we Paul, uko bakuzimije gute mu gitaramo? Ngo umuntu ambwiye amakuru, ejo ndi muzamwitabira telefone iki mu gitaramo, muze muzireka manze mutaramo. Ngo umuntu ngo aranzimije. Yo, urareka kuzima gute? Tihangane gagumana ngo yasigaranye ijambo rimwe navuze ngo andi yose bayayoye. Turahume ariko Imana itubabarire. Ndabakumbuye Bujumbura, wamushiraho umurongo w'abantu ati ndabibutse mu gitaramo ibyo base ibyo kumbura abantu. Apana ngo abantu ntimukwizera, ngo ubuntu abantu bazashira kuri sitati burapfuye. Ngo umuntu amatiku yose ari mu mutima ukayashara banga kuri sitati. Nzamamvuga ngo Imana iyo ngeze kuri iyo sitati nzanye isengera ngo Mana ubuntu bwawe bumugereho, aya matiku ava kuri sitati. Abo nshoboye nzambabwira kuko wanditse gute, ngo tuzobaho batabishaka, ngo tuzorera batabishaka, ngo tuzokira batabishaka. Amatiku gusa yuzuye abantu, ariko iyo wuzuye ibyishimo by'agakiza uzupasa abantu ibyishimo. Reka tushobora kugaburira abantu icyo utagira, ubagaburira icyo ugira. Kristo yaragiye kuraba ngo mwakire amahoro, basigiye amahoro. Uzusigira abantu gute ibibababaza? Ngo turimo tubaza, ngo bazogira tutabigira, ngo amatiku gusa. Kunta kintu cyo kwiringira Imana cyo kubyukamo, kuragaburira isi ibi bose ibipfuye. Imana ibaha umugisha. Ariko tuzokumburana. Mwakira ubuzima bwiringiye Imana, uzuvuga ngo naho yanyiyicira nzopfa nyiringiye, nzopfa ndi umukristo.
ibindi byose bibure ndi umukristo inshuti zishire ndi umukristo akarere kose kakwanga uri umukristo ntimwishaganye nuburara kabiri buzocurye cyangwa nutarya nyine mupfe neza mugenda amahoro se mwagiye mwiyambaza abakristo wabo ushonje ukavuga ati ndashonje mwagiye mwiyambaza bere ukubwiye umugenzi nkavuga ngo twaburaye ibyo ga nabyo ni ibindi satani yateye ni gute utazubwira mwene so ngo naburaye kuko biri zivuga ngo umuntu naza kugutira ntukaze umurerega uzi umuti ako nkunda Bibiliya uzi umutiza ureke kumurerega ngo uzogaruke ejo cyangwa ngo naza kugutakira ngo umubwire ngo genda ususuruke nyine ihangane uzi umupasa kandi ukatuma arya ariko abantu kubera ko abantu batacumva abandi asigatinya kubivuga bagahwera tambamvuye kugira abantu bahwere kandi abakristo bahari n'abantu be mwisi bakiriwe uza wambaza abantu baguhi n'ab'Imana barahari bazoguha kandi n'abatanze nabo ntimukaza musebya abandi muze muceceka Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego niyo yonyine yo gushimwa umuntu wese uzagira indi mana itari iyo iki gihugu azakugwemo twiringira Imana kugeza igihe tuzosiga ishimwe ry'Imana mu isi abantu bakaza basenga bibuka Imana yawe bagafatwa bibuka Imana ya mama wawe bibuka Imana ya so bibuka Imana yiwanyu banezerwe pana kwibuka ibiriya bipfuye niba kwibuka mu gitaramo bama banezerwa bakobwa mwe mwabzinye kandi ikintu nabakundiye muze mwembi kababiri nuko mwambaye amakanzu maremare habe niyo mwotaraka mukaza muge ndakibazo mwambaye neza muzoza mutarama mumeze gutya nta uzobanga mumeze neza ngwino hano mama mubyine k'iminota 2 basi dusezerane ariko mbasigiye umurage mwisi muzokunda Imana kugera muri abagore abana banyu bazotora Imana isi ndikababona muzubahisha Imana mu myaka yanyu uko hari ibigabiya bihanyuzaga byinshi buriya bukobwa nari amafirimbi reka tuze turebe muzotora Imana tubagatishije ubwiza bw'Imana tukuzwe mvuza aba bakobwa babiri ariko nawe wumve ko nkuvuze uko nukuri ntugira ishari nawe mama we Imana ikugirire neza nabavuze kubera ya makanju yabo yanejeje abakobwa babagira gutya ukabona pi takibaza mukubita iminota 2 nimurangiza Imana izobagirire neza muzoshakwe neza timugashakwe n'ababatera ambutiyaje muze mubokomeza mutarame ariko mutaramire mu mitima ngaho papa bakubitire nk'iminota 2 abantu bashaka gushakwa neza muze tubabwirira Imana
niko kwiza. Imana izabareberere neza, Imana izobagirire neza, muzogira abakozi b'Imana. Mana yera, Mana yo kwizegwa, Yesu Kristo. kubera ko iyo tunezerewe waravuze ngo iyo dusabye uko ushaka Hallelujah. uzubiduha. Dusabiye aba bana b'abahungu n'abakobwa, Mana, Hallelujah. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ingo ntizizababera ikintu cyatuma batakwizera, batibyiringiro. Turabasabira imbaraga z'Imana, turabasabira umugisha w'Imana. Mana we, aba bana bataramye neza, imitima yacu iranezerwa. Tubasabiye umugisha Mana, tubasabiye umugisha Mana, tubasabiye umugisha Mana, tubatuyeho umugisha Mana. Umugisha utanga ngo nta mubabaro ujya wongeraho, nta mubabaro ubamo. Ubabera isoko, Mwami Yesu, umugisha wawe bawukomora muri wowe Mana. Nta yindi Mana izikora aka kageni, nta yindi Mana izayitura neza. Hallelujah. Dusabiye aba bana umugisha wo kuzashaka neza Mana. Ubahe kuzabyara, ubahe kuzakumenya, ubahe ingo nziza zikubaha, zigutinya, zigukunda. Dusabiye abera bose bafite ibibazo byo gushakwa Mana, haba abadukurikiye kuri kamera. Dusabiye abera bose batafite inzira, mu izina rya Yesu. Hallelujah. Twiringiye Mana, twizeye Amen. kubera ko bitanze Mana. Turabisengeye, turabisabiye, turabisengeye, turabisabiye. Utanga ingo nziza Mana, tukweretse izagwaye Mana, tukweretse izigeze ahantu hagoye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ugarure imiryango, ugarure ibyishimo Mana, ugarure kugubwa neza Mana, ugarure kugorwa neza Mana. Abana bubaha ababyeyi, abana bagandukira ababyeyi, kugira ngo batazababera ibibi bahinyuza. Abagabo bakunda abagore, abagore bagandukira abagabo. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, turagusabye uyu mugoroba Mana yo kwizerwa we, ukora imirimo n'ibitangaza. Wiyerekane muri ibi bihe Mana we, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe bishoboke. Abafite ubuzima bubagoye, abafite ubuzima bubagoye bubagejeje kure, ihumure ry'Imana ritahe, gukora kw'Imana gukore. Ubasha gukora ibiruta cyane ibyo tuza twibwira n'ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zawe zirahari, za zindi zazuye Kristo ukamukura mu bapfuye ukamubeshaho. N'ubu ariho, n'ubu ni muzima, n'ubu arakora, n'ubu aradusabira, n'ubu dufite ubuzima kubera Kristo. Data, urakoze kuko ari we mbaraga zacu. Abasigaye ari abapfakazi ubakomeze Mana, hatazaboneka ibibahinyuza Mana, ubagirire neza Mwami Yesu. Abasigaye ari imfubyi Mana, ubareberere Data mwiza we, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, ni wowe uw'abatagira shinge na rugero. Ubagirire neza kugira ngo isi itazabahinyura. Abafite ibibagoye, ibibaremereye bitandukanye Mana, ibishaka kubakura muri ibi byiringiro, Mwami Yesu batabare nka kujya watabaye ku muryango wa Aburahamu bagasama bakabyara Isaka. Abafite ibibazo bibagoye, ubugumba butuma batandukana n'imiryango, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu. Utanga abana kuko ari we mbaraga zacu Mana. Dusabiye abatarakizwa Mana mu isi, utanga agakiza wa Mana we, utanga agakiza, utanga agakiza, utanga agakiza kugira ngo isoko igiriye y'ibyiringiro itahe mu bantu. Abari barusha, abari baremerewe n'ibyaha, ubashe kubatura, ubashe kugubwa neza. Tugukomeye mu mashyi kuko ari imbaraga zacu mu izina rya Yesu.